basigaye babesha baruha bagahangara kubeshera hano kuri podium. Imana yambwiye itamubwiye ese ko beshera ruhumuriza ngahamagara pastor yewe nabesheye ruhumuriza cyangwa hamagara ruhumuriza yewe narakubesheye imbabare akambabari. Ese buryo iyo umuntu abesheye Imana aza yirega ukurinda hano, ariko mureke mborohereze. Nimba warigeze kubeshera Imana ukavuga ngo yakubwiye itakubwiye, hamagara umuntu umwirega. Imana ni nyembabazi, ariko ntubwire ngo ni umuntu umwe n'umwe uzoyiseruka iruhande warayibesheye ikinyoma. Burya ntimubona ino pantaro iranyeneye, sinogura size itanyeneye, ariko sinobasha kuyambara ndashize mu mukaba. Ndabasaba mu butumwa bwiza uzige ku invest ahantu hatatu: gushora imari yawe ahantu hatatu. Ijambo rya mbere, uzoshore imari yawe mu butumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Kubera iki mu butumwa bwiza? Yesu yagiye gutuma abigishwa biwe avuga ijambo rikomeye cyane ko turumvikana abavyeyi. Aravuga ngo nimuja kuvuga ubutumwa ngo muzirinde ntimukajane amafaranga. Ni Yesu wavuze gutya, muzirinde ntimukajana amafaranga cyangwa ntimukajana impuzu nyinshi cyane zo gukuranwa, ye kwicara muhaye muhindura. Ko turumvikana? Sobanura ayo magambo. Yesu yarayasobanuye wenyine, yaravuze ngo kuko umukozi akwiriye iki? Ibihembo. Ngo inzu bazobakiriramwo ngo ntimukagume kujarajara muyivamo, muzoyicumbikemwo kugeza muyivuyemo. Ubashaka azohabasanga. Nimuvuge ngo amen. Ko ndavo nta commentaire mbaye nshiramwe uko ni ibintu siko byanditse badi. Kubera iki Yesu yavuze ngo ntitwajana amafaranga kandi tuyakeneye? Nuko Yesu yarazi kuko hari abatera inkunga ubutumwa bwiza. Nimwe kabagira gutya mu izina rya Yesu. Nono twebwe abavuga butumwa, iyi Imana rimwe na rimwe itweretse abo bantu tuza agaciro kawe. Nimuvuge ngo amen. Si rimwe si kabiri muzamubona muvuga butumwa nkuko kuriya mwana wacu Janete, mukavuga muti ukabona umuntu arahagurusana ngo muguriye inkweto, none wozana zibiri izindi za gatatu wozitwara aho twarazanye ishakoshi. Ariko simbabujije kuzana zibiri. Ubu ngubu iterambere ryarabaye, dufite za moto zidutwaza, imodoka zidutwaza, ariko Yesu yari kuvuga intumwa zikigenda n'amaguru abiri. Nimuvuge ngo haleluya. Ukabona umuntu aragusariya ngo nguriye umuvuga butumwa ikoti, nguriye ruhumuriza ikoti, none niba wazanye menshi urarishira he? Ese niryo usiga cyangwa urasiga iryo wazanye? Keka nawe utanga yani. Mama Bera, Imana ibahezage. Nidusohoka arezo umbwirira umutware wawe uti pasiteri yabivuye mu rusengero ngo Imana ihira imirimo y'intoke zanyu. Sinzibagirwa tumusize Igitega agiye kwipakiza, akampereza imodoka ngo jana umuvuga butumwa. Kiriya gikorwa Imana izokibibukireho nko kugororoka. Dushimiye Imana kuko tugiye kumva iri jambo ry'uyu munsi wa none.
turisome numvishe bavuga ngo turaheza ngo saa 7 ngo ariko ngo dutangire gusenga saa 8. wa muntu wabitangaje ari he? Wa mukuru n'ubu ngubu niko bigukomeje. Tuzubahirize rero, nimuvuge ngo amen. Reka mbaze ndebe njewe kuko nubahiriza ibyanje, nyuma yaho ndaguhanga amaso nubahirije ibyanje. Nabwiye ruhumuriza ejo, reka mvuga aka kantu gatambutse. Nabwiye ruhumuriza ejo ngo ibintu byose nzamzihanganira kandi nta ngorane binteye. Ibintu byinshi nzamzihanganira nta ngorane binteye. Ni ikintu kimwe gusa nzanihanganira ariko kimbangamiye, n'ukwica gahunda. Nzi kucihanganira ariko nzacihanganira ngize gute bimbangamiye. Siko nakubwiye data. Nongeye kubabwira ngo Pawulo yaravuze ngo muza mwirinda abica bagire gute. Ese biranditse muri Bibiliya cyangwa yabivuze muri commentaire? Ubundi Pawulo yaravuze ngo uzucaha mu bukristo dukwiriye kugira ibyo ngibyo mu bifatemo. Nimuvuge ngo haleluya. Ako nakari kaciye ko ngaho, ariko kuri gushirira ibisigaye 6:10 mukomerere mu Abaefeso. Ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Haleluya. Tuzi kuko turi mu gihe cy'imperuka, ibyo mukora mu bikore, ariko ico ngico subiye kukibibutsa. Mba ku rubuga rw'abakunzi ba Israeli, twari ko tuganira ejo bundi tuvugana, bari bavuze ijambo ryo kubaka urusengero rwa 3 rwa Yerusalemu. Ikintu cari kibuze ko cabonetse, n'igihugu cabonetsemo, n'ukuntu bahaye bagitreta n'ibintu byose byo kurwubaka. Hanyuma babaza ibibazo batese ruriya rusengero rwa Yerusalemu ni barwubaka, ese bizoba bigenze bite? Ntabwo bazorutaha. Twebwe ishengero, reka mvuga ishengero bikiri nahangaha, niko Bibiliya yizivuga. Ibyo dukora byose tubikore tuzi ngo turi mu gihe cy'imperuka. Ubu ngubu nyine twiteguye amadosi. Vuga ngo amadosi. Koze ku kintu giteye ubwo, witeguye amadosi. Yesu ntiyotinya ngo baguhaye Texas, ngo baguhaye iki, ngo areke kukujana cyangwa ngo areke guhamagara itorero ryiwe. Azorihamagara amadosi ahari. Nimuvuge ngo amen. Hari abantu bavuga bati pastor nabanza reke tubanze tuhagere. Nimuvuge ngo amen. Ibisigaye shengero ry'Imana mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bw'iyo bwinshi. Cyo ni kimwe. Mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka y'isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Abo ngabo n'imvukira zahe Imana igwezumvisha. Umuntu umwe ngo bigeze kumuhagurutsa mu materaniro, ngo nahaguruka ngo avuge mu materaniro, ngo arababwira ngo sinanene. Ariko uwundi munsi ngo bamuhagurutse, wa wundi wavuze ngo sinanene, avuga ijambo, amateraniro arafashwa. Nimuvuge ngo amen. Imvukira zigorigota ndaritahanye, nzori kwishura mama bera, nzori kwishura umunsi umwe.
sinzi aho nzori kwishurira imvukira zigorigota muraho imvukira zo mu maraso atagira inenge cyangwa ibara riyo ya Yesu Kristo. Imana ihabwa icyubahiro. Reka nsome muri Bibiliya ijambo ry'Imana. Ahasigaye iyo ni Bibiliya ijambo ry'Imana. Mushake amaboko kuri Nyagasani no kububasha bwe bukomeye. Abwira mugenzi wawe mwicaranye ngo shaka amaboko kuri Nyagasani. Ayawe n'ay'umugabo wawe, ayawe n'ay'umugore wawe, ayawe n'ayamuyomba, ayawe na nyogoseri ni makeya. Ni mushaka amaboko kuri nde? Kuri Nyagasani. Ayacu ni makeya rumuri. Dushaka amaboko kuri Nyagasani. Mafi ayaba abandi bose ni makeya. Dushaka amaboko kuri Nyagasani. Nitwaze intwaro z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara kigabo mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Tegera ku 12. Kuko ibyo turwana nabyo atari abantu. Hano niho babivuze neza. Nimba uri mu kubona umuntu ukamutindaho ukabona kuko ariyo ntambara ukiye kurwana, witiranyije umwanzi. Kandi iteka ryose umuntu yitiranyije umwanzi tiyonesha asa kuko uri kurarwanya ikitarico. Kuko intambara turwana si yiki siya gira mugenzi wangu ufa ku bantu, fa ku bantu, fa ku bantu. Abantu sico kibazo. Kuko ibyo turwana nabyo atari abantu, ahubwo ni ibinyabutware. Hano babivuze neza cyane. N'ibinyabushobozi n'ibihangange bitegeka iyi si y'umwijima, ari byo zangabo zigira nabi ziba ahantu ho mu ijuru. Ingabo zigira nabi ziragatsindwa n'Uwiteka Imana ishobora byose. Ingabo zigira nabi ziza zikuburabuza ziragatsindwa. Vuga ngo amen. Umuririmbyi yararirimbye yewe araririmba ngo basi nisigombe na wenzangu na pamoja tutashangilia. Kwa sababu kwa nini kugombana na wenzako? Muriko murafika. Intambara dufite ntabwo ari kugombana na wenzetu, ahubwo turwana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi n'ibitegeka na zangabo zigira nabi. Nazo umuntu ntukabutindeho. Umuntu ameze nka kurya doka zo kuruwa zo gukodesha. Usanze nakodesheje Range Rover nouveau modèle, akaba nzi kuyitwara nkaba mfite permis. Wavuga ngo se yanje nukwitsikiyo neza nari nakidugije namara nkagupepea mu cubahiro cinshi ugasigara uhaye ujuguma, ariko nayikodesheje. Nihabwe icyubahiro. Umuntu nawe hazaba ubwo Satani mukodesha. Iyo uhuye n'umuntu Satani yakodesheje uwo munsi, Imana izomukurinda. Uzumurebaho wari umuzi ukamubura pi. None ukaza ukubita amashimu yandese ukuyu ni naka ariko yakodeshejwe. Wimutindaho tinda kucamukodesheje. Uwundi munsi Mkamu yera yagukodesheje. Imana ihabwe icyubahiro. Bagaza bakwiganya wasaruka hariya ngo ni mucece karaje. Ariko Mkamu yera yagukodesha ukuzura amahoro n'umunezero n'ibyishimo n'imbaraga n'ubutware n'icubahiro c'Imana. Ukubonye wese yakuramusa ntiyifuze kuko mutandukana. Nimuvuge ngo amen. Tuza turwana n'abantu.
probleme dufite nizi nuko umunsi satani yakodesheje umuntu umutindaho ngo ariko wa ngo ndakuzi kuva kera umuzi hehe ntimwahuriye hano Kavumu ejo bundi mufite amenyo haruguru mwembi ngo umuzi hehe mbakumbarizo mwishane mumbaze ngo sinzi hehe sejo unzi hehe sabu nimuvuge ngo haleluya turwana n'ibinyabutwara n'ibifite ubushobozi onazangabo zigira nabi n'abatware babira fiyanga mufiki n'abandi bantu abakristo nyabakristo imvukira zigorigota bazi kurenza amaso umuntu bahuye nabo uwo munsi bakamenya ikibimutera abo ngabo nibo banyamasengesho data we abanyamasengesho ni abantu bazi gutandukanya icyatsi n'ururo Imana ihabwa icyubahiro haba naho mwohura n'umuntu akakugirira nabi gutya murenza amaso ubona ikimukoresha izo nizo mvukira ziki tukaza wamusha ngaho ngo wamucurwa ngo nata ngo ni mubi ngo kuva yavu oya imvukira y'igorigota ni mubi kuva ari imvukira y'igorigota reka kubwira igorigota jewe iyo bakoze igorigota kurya baba bantripose kabisa ariko so kuntripose banubatse bashize ku murongo reka kubwira igorigota nimuvuge ngo haleluya yabwiye Petero aramubwira ngo reka kurwanisha inkota Petero intwaro z'intambara yacu sinkota ngwiyonja kubishaka nahamagaraga data kanohereza region 12 kandi region imwe ni batayo nimuvuge ngo amina irarenze batayo jewa ko kazi nimuvuge ngo haleluya iyo ushaka Petero reka ntiwondwanirira kandi unagiye no kurwanirira ntiwokoresha inkota imbugita uri kurega ngo imbugita niyo ntabaraje Yesu drizizifizalabo Imana ihabwa icyubahiro iyo nje kubishaka nahamagaraga data akohereza region 12 urakoze data division 12 kandi division z'Imana ntabwo ari bamudahusha ntabwo ari abavere cyangwa abaruje division 12 z'Imana n'abamarayika umumarayika umwe gusa yishe ibihumbi n'ibihumbi byo kwa Senikaribu umwe tekereza division 12 ni division nibagiwe indirimbo imwe bukura zaririmba nayitekere ukunguku nzanibagirwa size ukuntu nabaye ikanezeza ariko narebye ukuntu no mubwira ngo turirimbe yandirimo none nayiba ariko none dusohoka uze twicarane ndayitoha Imana ihabwa icyubahiro n'indirimbo bazabaririmba y'umusaraba nabaje kwitiranya na sazi n'uriya mwana wagiye hanze nje nkavuga ngo ni wabandi batoya Yesu n'uyu twara nayiririmbye bwa bundi nari hano buko nimuvuge ngo haleluya arayibuka iwe ko aragira gute kandi natayibuka ndamuhagurusa maze atemaguze aririmba itariyo nimuvuge ngo haleluya Yesu ntabwo ari ya misumari yamufashe y'igorigo ngo yafashwe n'urukundo kandi ngo ya maraso yariko atonyanga ngo buri maraso yariko avuga ngo je t'aime
I love you. Apana bene kubwira umuntu ngo I love you kandi atari ndiyenda atari nabyo. Cyangwa umukundiye ibintu byanyira rureshwa bitafasha. Yaje kuvuga ngo naragupfiriye. Agupfira he? Kandi umuntu nyine nawe akamajereberera we. Hari uwadupfiriye umwana w'Imana wapfuye. Nimuvuge ngo amina. Intare yo mu muryango wa Yuda ni Alpha na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma. Niwe fura yo kuzuka mu bapfuye, yitwa Kristo wera w'Imana. Nimba hari ubyemera navuge ngo amina. Icyo mukundira ntabwo yapfiriye abeza. Kagume kanyotse mu mitima yanyu. Mbega ukuntu agira neza. Iyo ntekereje ibyo yakoze umwana w'Imana, nzambura amazina n'umwita. Nimuvuge ngo haleluya. Iyo uri mu gisagara cy'Yeriko, uzurangiza ahandi Yesu yafunze iminsi 40 n'amajoro 40 ni hafi y'Yeriko. Ku misozi hari. Satani yaraje ashaka kugira ngo arwanye Yesu, amurwanisha intambara ntoya. Nike kuva mu ntambara ntoya papa. Intambara ntoya nizo kurwana niki n'abantu. Yego. Dore umwuka yaturangiye ibyo duhaye turwana nabyo. Iyo ugiye kurwana n'abantu ni nkabene babandi, ni nkabene barya ba deserteur. Ugasanga afite isapu y'igisirikare, ishati be ningi, ikoti be niringiri nambaye, n'ipantaro ya teni, akambara na bukari. Bene wa muntu ubu hari abasirikare bamwe ba Kristo ari mu kureba akavuga ngo igisirikare cyaho kinteye makenga tibambaye, ariko tugiye kuvuga intwaro umukristo azayambara. Nimuvuge ngo haleluya. Iyo ugiye kurwana n'abantu ni ukuvuga ngo uba wavuze ngo jewe sinshoboye, abo nshoboye n'abantu. Abo nshoboye niki n'abantu, ariko ntiworo ushobora bino binyabuzi ibi bigatanya byose. Ariko twebwe ivukira sigorigota tuzaturwana n'ibihangange bitegeka isi y'umujwe, kandi titubinesha ku bwacu, dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Hari umuntu uzukuzaho akagushaka guprovoka amajambo akavuga uyu nguyu ariko arashaka ngo turwane uyu nguyu, cyangwa tuvugane cyangwa tujimpaka. Nimuvuge ngo haleluya. Mwamaze kumva ibyo duha turwana nabyo. Pasiteri we ntibigira inyama, ntibigira amaraso, ntibigira amagufa. None wewe ugiye mu by'amagufwa n'inyama n'amaraso. Ariko ruhumuriza we bakakubwira ngo tuza turwana n'ibinyabutware n'ibinyabushobozi by'ibinyamwuka. Wewe ukaja gufata ishati ya pasiteri ngo uramufima hano, uramufima ufata umwuka. Burya Satani zireba duhaye turwana twenyine abantu, ikavuga iti sawa ubwo mwanitiranije nitawafeze heje. Ariko irengeje amaso wa muntu ukamenya ko kuzurwana n'ibinyabutware, wahawe imbaraga zo kurwana n'ibinyabutware, Satani aragutinya. Kandi izo mbaraga tuzikomora mu maraso ya Yesu Kristo. Nimuvuge ngo amina. Yesu agize iminsi 40 n'amajoro 40 yaraje ngo amara gushika.
ukaza mutumwanya kuvugana n'umuntu nubona umuntu yakugiriye nabi cyangwa ko arakusesereza wimutaho umwanya gira mugenzi wawe ngo tukazumutaho umwanya reba ikinyabutware gihaye kimukoresha abari cuhangana nacyo Yesu Satani yaraje yashonje iyo muhaye mureba muri filime muzamona ukuntu agenda asitara ku mabuye ni Satani aramubwira ngo nimbura umwana w'Imana hindura aya mabuye abo umutsima urya Yesu ntiyarashoboye guhindura amabuye yarayahinduye se yaravuze atariko aramubwira ngo reba umwana w'umuntu ngo ntiyotungwa n'umutsima gusa ahubwo atungwa n'ijambo ryose rituruka mu kanwa k'Uwiteka ya Satani aravuga ati uyu nguyu reka subira mbabwire n'iki kintu Yesu yaragize iminsi ingaha yasenga n'amajoro 20 ngo yarangize bibabu yo tegera kano arangije iminsi 40 n'abavyeyi mwe n'amajoro 20 yes aha yasenga ntacaha yagiraga ayerangije Satani abona kuza yatinye amasengesho y'iminsi 40 n'amajoro 20 murumvishe hari abantu baza basenga akazuka yagira ngo mana ngo nimbura Imana nimba uracari muri nimba Yesu we yarasenze nta mashaka yarafite kwizera ariko ngo arangize 40 jours kumanywa na nijoro Satani ntiyabitinya aravuga ati malgré nubwo wafunze ndaje ikinyabutware kigira nabi kigihanganye Satani imbaraga y'umwijima yahangaye umwana w'Imana agize iminsi 40 n'amajoro 20 none abandi bazaje kugura ngo ariko ibyizuzu ukora ngo se ngo izi ntambara ngo zizaziva kuri Satani Satani azatinya abagira nabi Imana ihabwe icyubahiro Satani azatinya abagira nabi ngo se nguriya ko ari umuntu w'Imana ngo biriya biza bimushikira ngo nibi nimba uhaye ukora ibintu by'Imana Satani agutinya se icyo cubanza ugikure Satani ntabwo yatinya amasengesho yasenze ahubwo yagize gute yatinye ijambo yari kwamubwiye ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rifite ubwenge n'imbaraga nyinshi muvuge ngo haleluya ariko sabuni ariko azayidobetsa sabuni hari utuntu tuzoze ntaririnze ntasenga yacuranga gutya amapepo yari muri Sawuli akamagira cyakaguruka nizo ntambara z'umwuka bere tuzaturwanisha ibi tukarwanisha amapendo tukarwanisha indirimbo tukarwanisha kurya gutamba kwejeje nimuvuge ngo amen reka ndange cumi na gatatu nico gituma mukwiriye gufata intwaro zose z'Imana bityo igihe cy'iminsi mibi muzabashe guhangana na wa mwanzi maze byose birangiye mube muhagaze mudatsinzwe 14 nuko rero nimuhagarare kigabo mukenyeye ukuri iyo ni intwaro ya mbere ruhumure abantu data bazi ngo ubungubu twamaze guhereza ibyaha amanota ikicaha ni kinini iki giti ni gitoya iki kigeze hagati ayo mapurusa uzuheza ibyaha ninde waguhaye ako kazi ubizi icyaha ni icyaha nimuvuge ngo amen ahangaha intwaro ya mbere ngo dukwiriye kwambara
ngo dukwiriye gukenyera ukuri. Cya mbere satani yakoze, cyambere cyatumye satani ba satani nukwishira hejuru. Icyaha cya kabiri nukubesha. Ariko icyaha cyo kwishira hejuru n'icyaha cyo kubesha yewe haba niyo abantu bahaye bavyirega. Mumbabarire ngo nabeshe mu izina rya Yesu. Wabeshe kandi akazaya amavyirega hayabicaho ngo sinzi ukuntu abaye ngo navuganye naka ngo ndamubesha ngo kandi ngo zanishira hejuru ngo ngasuzugura abandi. Wapfuye yewe sinicaha. Hari umwigisha umwe batubwiye ngo iyi Imana ibonye umuntu abesha ngo izivuga ngo ariko ngo iyi si yindi satani ibonye, kuko Imana ntiyari izi kubesha. Umuntu wabeshe bwa mbere Imana iramubona ni satani. Noneho iyo umuntu asubiye kubesha ngo Imana izivuga ngo ariko iyi si satani kandi garutse. Imana ntizi ko hari umukristo wubesha. Ubu ngubu abantu basigaye babesha baruha bagahangara kubeshera hano kuri podium. Ngo Imana yambwiye itamubwiye. Ese ko mubeshera ruhumuriza ngahamagara pastor yewe nabesheye ruhumuriza cyangwa hamagara ruhumuriza yewe narakubesheye imbabare akambabari. Ese buryo iyo umuntu abesheye Imana aza yirega ukurinde hano. Ariko mureke mborohereze, nimba warigeze kubeshera Imana ukavuga ngo yakubwiye itakubwiye, hamagara umuntu umwirega. Imana ni nyembabazi. Ariko ntubwire ngo ni umuntu umwe n'umwe uzoyiseruka iruhande warayibesheye ikinyoma. Burya ntimubona ino pantaro iranyeneye, sinogura size itanyeneye, ariko sinobasha kuyambara ndashize mu muka. Niyo ngiye guhaguruka amaze guhaguruka hano imbere yawe ndasubira mu muka kugira ngo numve kuko ndi wo kwa muhaguruka. Umuntu utagira ukuri ntakenyeye. Ukuri kw'Imana kuko ukuri ni umuka dukenyeye. Haba na Yesu ngo naje guhemba itorero ngo azotwicaza namara ngo haguruke ngo agire gute neza, kuko umukaba wiwe uri mu afungo azawushiramo. Ariko abantu batagira ukuri pastor kibakenyeye pi, kandi umuntu udakenyeye abaya. Mbariza mugenzi wawe mve kuri iryo jambo maze ngo se n'ubu ngubu urashavuga ukuri. Imubwire nashaka reke kugusubiza azogusubiza ubundi munsi ndi tugaruka. Hari inyigisho z'ibinyoma nyinshi nabavuga butumwa ariko bataye iki ukuri kibakenye. Ukabona umuntu w'umuvuga butumwa arahagaza ahangaha agakora ibitangaza teoloje akayizana n'ibindi byose, ariko ukareba ayo magambo yiwe ntari mu kuri, ntakenye. Imana ihabwa icyubahiro. Nuko rero nimuhagarare kigabo mukenyeye ukuri, mwambaye ikoti k'icuma gikingiriza igituza ari ryo butungane. Mwambare gukiranuka k'icuma gikingira igituza,
mwambare gukiranuka nkuko kwikota. Nimuvuge ngo amen. Ukunguko nambaye ikote bimeze neza ba. Nkakurya mwari mudutegereje umuvuga butumwa. Mukabona ndinjiye nambaye isengeri. Cyangwa agapira kagera hangaha. Atari kuvuga ngo turiko turaganira n'abajene mu nyigisho zabo ukabona nambaye agapira gafitara. Kandi ndafite twinshi. Ntutinye uvuga ko uvuga uti uyu no pastor yashize isoni. Nukuvuga ngo abantu batambaye gukiranuka nk'icuma gikingira igituza bashize isoni. Bataye ibanga. Mwambare gukiranuka kwa Kristo. Reprise le va ya prayer. Burya ku musaraba Yesu yari kwagira remise reprise. Aragenda aratugurana papa. Aratugurana yambura gukiranuka kwiwe. Arakunambika akura gukiranirwa kwanje narifi. Arakwambara. Burya amaze kukwambara Imana ngo imurebe ngo iravuga ngo uyu nguyu ngo yabaye nk'umunyabyaha mu bandi. Dore yambaye icyaha. Ngo nico cyatumye Imana ihindukira imutera umugongo. Yesu niko kurira aravuga ngo Eloi Eloi lama sabakatani. Mungu wangu mbona umeniacha. Imana ngo iravuga ngo reka nkuwace ndiko ndakubonaho ibyaha byinshi. Imana ni ukuvuga ngo Kristo yari yambaye gusambana kwanje no kwiba kwawe no kwikuriya no kubesha no kwishira hejuru kuri amazimana imubona umwambaro itamuziho yerekerayo. Burya yari kwigira remise reprise itwambika gukiranuka kwanjira kwa amaso umuntu nazoza muvuga nasarara nguriya yarasaze nsariki. Bakabakubita. Ariko reka nkubwire ikintu bakoreye Yesu ntinya. Uwo gukubita cyangwa akakwica nibisanzwe. Ariko baramwambuye. Abagore kandi aho ngaho yabambiwe mama. Jewe narahageze. Donc ni kuri Carrefour nuko abantu bose niho bacaga ngo abamubonye bose bamwambuye. Nta kagahuzu muzamubona bamwambika hangaha. Kurya n'urufasoni nakakandi ntiyaragafite. Ngo bakamuzunguriza imitwe. Ngo ari kuriya ngo yakishije abandi ngo none ngo naniwe kwikira. Ngirye ijambo nzangeraho. Kumva umubiri wanje uramerereje. Umwami w'abami nimuvuga ngo amina. Umuremyi waremye abantu bose yamburwa nabo yaremye. Arabyihanganira. Kubera iki yabyihanganiye ngo hari ibyishimo byari bimushizwe imbere. Ibyo byishimo byari bimushizwe imbere ni jewe nawe mama. Yari kwabona ubwiza nzogira mu ijuru. Ngo akavuga ngo ni mu ntambura ariko nshungure Mathias. Nuzozubona ndiko ndakandagira hasi ufashije ngo uyu nguyu ngo azayira. Iyaba nari mfite kuzoza nkandagira gukisikajuguma. Nduwa gaciro kuko natumye Imana yihanganira isoni z'umusaraba. Nimuvuge mwandina. Numugisha ya gatatu
naho mu birenge mube mwambaye inkweto arizo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza bw'amahoro. Uko gani intwaro mpaye mvuga twambaye intwaro z'Imana ntabwo ari bene zingiri, ntabwo ari nizo twatwamba. Ubwa mbere twambaye iki? Icya kabiri twambaye ikoti ariko gukiranuka. Icya gatatu ngo mwambara ibirato ngo bisobanurwa ngo nukugira umwete mu gutangaza ubutumwa. Nuvuga ngo iyo duhatangaza ubutumwa bw'amahoro ngo ushinga intahe z'ukuri atari z'ikinyoma, ntuba wambaye ibirenge, ubu uri isereri bene yayindi iteye ubwoba. Kandi yemwe ni igitangaza, ariko umuntu wambaye isereri, umuntu utambaye ikirato ariko azasitara. Usari umuntu yambaye ikirato, ese bya bindi sereri zisitara ko abantu batazabisitaraho bambaye ikirato. Isereri ndiyo tambuka kabiri ki akaba arasitara. Uzorebe n'abantu benshi mu rusengero ngo ariko pastor ngo ariko wansitaje bama basitara. Uzomubaza utese uko gusitara uzusitara ariko urambaye wambaye inkweto. Igituma abantu benshi baza basitara nta nkweto bamba nisereri. Ngo yewe ngo ambwiye rya jambo ngo urankwaza ngo uransitaza. Tumuza wicara usitara kandi wambaye ikirato mama. N'umugani mpaye ntanga mwebwe ntumuza musitara ko ndavuga abandi baza basitara biriye. Mwambara ibirato by'amahoro aribyo mwete wo gutangaza ubutumwa bwiza. Nimuvuge ngo amen. Intwaro ya kane, muhore mwitwaje ingabo ariyo kwizera Kristo kugira ngo mubashe kuzimya ya myambi yose yaka umuriro iraswa na sekibi. Izi ntwaro zose twavuze, izi ngizi zose mu Giswahili bazabazita ngo ni silaha za kujihami, nizo kwirinda kwikingira. Nimuvuge ngo haleluya. Mwambare kwizera nka kurya kw'ingabo ngo niko muzozimisha imyambi yose yawa mubi yakumurira. Satani ni bakurasha umwana iyo ufite kwizera, uzu kubitisha kwizera, kuko umuririmbyi yaravuze ngo na imani inashinda hali zote, inaruka juu ya mambo yote. Niliye dhaifu mimi sitahofu kwa kuwa Mungu ananiongoza. Imani nshimwe. Hari indi ndirimbo izivuga ngo ni uheri kumwamini Mungu kama Ibrahimu wa zamani. Hakutiwa shaka kwa uchungu ila alitii kwa imani. Ni uheri kuenenda katika mapito ya sheria. Ukijaribiwa wewe na kukawa, mwisho Mungu atakujalia. Igitero cha kabiri kizakivuga ngo mashujaa wote wa Biblia hawakufurahi kwa anasa. Walifunzwa kutumaini Mungu na uweza wake. Wakaenda kwa imani ya kutetemesha ulimwengu. Wakashinda giza, wakashinda shetani. Sifa na heshima zina Mungu. Igitero cha gatatu yaravuze ngo na ikiwa raha ya dunia inatoweka katika jaribu, lakini mwaminifu atafurahia Mungu wake kwani yu karibu. Haleluya. Na mavuno ya taabu yake akichomwa kabisa na kuharibiwa, atategemea Mungu na kwa hiyo hatanungunika. Igitero cha nyuma yaravuze ngo jipe moyo enyi kundi ndogo na msiogope hatari. Shika neno la Mwenyezi Mungu litawaongoza safarini. Yaani baravuga ngo haleluya, kwa sababu majaribu yanahimiza msafiri mwenu. Nimuvuge ngo amina. Mutware kwizera nkakurya kw'ingabo. Mwambara ingofero y'icuma ariyo gakiza, kandi mwitwaza inkota yo mu mutwe. Ikintu kiza kidukingiriza umutwe nagakiza nuko barakije. Hari abantu bunyine bafite gakiza gake cyane gato, ariko agakiza kanyu kabe kuzuye mu izina rya Yesu. Ugakizwa kubesha niyenda ntukizwa kurenganya. Agakiza kanyu kabe nk'ingofero niho imitwe yanyu izokomeza ibe myiza. Aravuze ngo mutware n'inkota. Iyi ntwaro rero itandukanye n'izindi.
izindi zose zari zo kwirinda, ariko iyi ngiyi ngo mutware inkota n'iryo jambo ry'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ijambo ry'Imana niyo twaducumita Satani. Have yewe wa mwanzi wanje we yunguye ndazuka. Imana ihabwa icyubahiro. Iyindi ntwaro ya kabiri, iyo si ntwaro yo kwirinda, ahubwo ni ntwaro yo gutera. Ngo musengeshe umwuka iteka ryose mu buryo bwo gusenga no kwirinda. Ndarangiye. Nigeze gusoma agatabo kamwe kavuga ngo Imana yetu ndiyo bushindi ngira ngo. Changwe nimba atari ikindi kivuga ngo ni maombi ya kuongoa milima, sinibutse kimwe muri ibyo. Kiza kivuga ngo siweze kuyatatua matatizo ya kiteolojia ya kusema niombe nikikaa au nikisimama au nikilala. Ngo lakini jukumu kubwa la muamini ngo ni kutupa makombora kwenye milango ya mbinguni. Ariko kitabu cyane zakineza. Haleluya. Ntabwo gusenga ari position wofata cyangwa amagambo wovuga. Burya Imana izireba icuhaye usengera kuruta icuhaye uyibwira. Ako kantu murakumvisha. Nushaka amagambo uyapunguza, ariko Imana izireba intego yatumye usenga kuruta icuhaye uvuga. Kuko niyo utavuze, Imana izimvugo y'umutima yo guceceka. Nimuvuge ngo amen. Ngize ntwaro z'Imana turazize kuri no mwanya. Mukandi kanya nitubona umwanya turaza rero kuvuga ahandi kwasigiriye. Nashatse kuvuga ngo tubanze twige zino ntwaro, umenye intwaro twambara turwanisha, nyuma yaho tubone kwataka rya jambo ry'ejo. Nimuvuge ngo amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Tugiye gusenga Imana. Haleluya. Nimuvuge ngo amen. Dusenge tutaririnze cyangwa twacisha akaririmbo akafesi ka. Namwe mukumbi. Rero murabaririnzi wa mugani. Nimuvuge ngo amen. Tugiye kuririmba akaririmbo ari kuririmba kavuga ngo abantu izovu bazogwa iruhande rwawe. Uzobirebesha amaso ariko ntibizokugeraho. Ngubu ntabwo bafite ubu wari kuvuga ngo ndashikamye. Ntabwo bafise nta kindi nishigikirije Yesu gusa. Hari ahantu wari kuvuga ngubu ntabwo bavuga ngo ndashikamye. Je bazavuga ngo ndashinganye. Ndashikamye. None uririmbe ndashinganye. Nico pani nivugira je. Twagiye. Wa murya mwiza wa. Nutawuvuza. Maze dusenga Imana dutanga umwanya. Yesu niwe mugabane wanje. Priza la faya kote. Muri we naboneye byose. Yesu niwe mugabane wanje. Muri we naboneye byose. Ntabwo bafite n'ukuri. Jewe ndashinganye. Kuko ndi kumwe na Yesu. Ntabwo bafite n'ukuri, jewe ndashinganye kuko ndi kumwe na Yesu. Nakizo abantu ibihumbi haguruke dusenga Imana muhagaze.
Hey.